Yagni benta jongga kubor la 1 HP daga fatafat online shopping store. Kesorkar Jela Ringkar ke Jetre Lang Bakatra Kakoi Kakia Kala Shumkia Ben Pinston Noi ke Jingte ke General Nursing and Midwifery School Kabadan Hapahams Im Hakbra Rai Ben Pynkylla Shipor ke Nege Jaka Pulenos Shaka Corona Care Center Ban Sumar ke Tugi Bangat ha ke Jingpang COVID-19 Ya ke Nila Pinskha Makasipalay Mentakateo Hadian kejiwan jurib do menteri ke nak koi kia uba elhek ubra shimkia bantu klar nak benta pinkloi no ek jingtai ke basa astang ko bashi phau pasani ai man pinbit pinbiang ye ke ne ke jaga pule ki bakintup se ke jing pinbiang ke boarding electric bar ka surok ka badan ko balai spa mitari ai ban poi shakane ke jaga pule nos jong ka sarkar jala Hakini ke jingle jurib la sendran lang ru menteri do MLA ke Nongpo constituency uba Meral Bonds Aim u Dr. Amanwar Director ke Directorate of Health Services Ikong RM Kurba Deputy Commissioner ke Ribhoi District u Dr. M Mauri DMHO uba Balaji Rani MDC nalor kiwe ki officer kintup ikinong ilam shnong kapahams aim habakran harian ke jing jurib uba hek ulai thu bakatara ka koi ka kya kala treshita man pinbit pinbiang no ya ki jingtei bar ki jingdan kam hakane ke jaka pulinas kabadan kumbasan Tami ek jing thia bar kumjuru ya ka hostel tiga jing ti ke long betnat bro atli ki building ki long ready la dagi kat kum jing pen jung di HSMI ben putre no daga banta ban sna ya ka corona care center ban ai jing ada ya gitu bayo ya jing pang corona virus ti na kaliang ke jong ni ke health department la ong ya DMHO ya di HSMI ban pen de ke ba feasibility report ke babiang kanang badangkat bagade di DC jung administration bala ban penbet penbiang ge jung kam kumlo bala ban buno ya gane ga wei neki corona ke sentar hang ni po RiKhasi district kuma pitip ba RiKhasi district jungi po state Meghalaya nang kiu kani ka jimpang corona virus ke daga jing ladang imyo ya gini building ke jaka pungin bu ya gitu ki positive cases ngora ya jing ya ngi baro ko ngino susno de de na tagadaw sim ya gani galat gani kabu begini atli building ke itnat jong GNM school ini apa paham sim RiKhasi district la long di bala ready dan mensinano ya corona care center uba Meral Bonds Aim kumunong mikmar ka Nongpo constituency ulapan pawe ke jingkemen ka bakraw halor ke jinglong ka bakloi jong menteri ka tanak ka koi ka khia ringkar bigi officer jong ni ka tanat ban shim khia ban wan jurib ban tuklar halor ke jingtei ya ka ne ke jaka pulinas kabla sa teng mentala bon senam gi sngau ban ai khubele yi ba hek ka tim ge jung ibaro na health department bahaga ju kopor bang yo penon kam kum ka corona care center ya kene bat haga ju kopor kan serve ka purpose bangin la ban pen long kam no ya kene nang ni sakmat ngi scam bau ni khnyang jingpang obo baro ngi khun menta in la ban tem ya kene ka jing saphriang jong ni khnyang jingpang bat haga ju kopor kani ka GNM nursing school ru kan long functional lang ni sakmat kan long jing mentoy na ka banta ki pagba nong song ki kun samla ki ban pule hang ni nang ta ka ki kam gi jam gi jung ki bat long ru jingerap ya ka snong ka badan hang ni ai khubule ka por snong paham sim ka bujon rangkat na ka por ki bala ai ga ni ga jaka ba ring scam banang ni sakmat ga jingi trelang jong ki dorbar snong jong ki covid management committee khamtam ga ni di jaka ka bangi don kam ha ga jing trelang na kaliang jong ga bor snong paham sim kanang bangin yo ga jing trilang ban penyaj baik RT bangin gi jing thumu na kaliang jong health department ban ya khun yang ni khanyang jing pang kan long ga bejong